Janapin siya sa kakdip ka na Ramnon ta inon anta Man kayop kadap na Sahit ni palabas siya Gusmo pinunas Sikaw na hanam ng naman Itahamadip ka na Nasa makakdasan sikan Kekanas gayam numan Nuway kay sasmakan Adi bayan Tuhan Nuwaray problema Pagkat santo'y namnamu At tuhabay-bayan Ajuanan tukay katut pantong panang Salamat lanas kulkita Sikat ako may sangkakasatan Syafatan ta Syus ama Bindisyonan siya kita Adola amin Sapay puma Digatan nam ay Man inanus kita Ipanam naman Sunan sikam Sikam bengang siya Tangaruda juanan Ayat sinugian Sayag mayawan Kekanas gayam numan Nuway kay sasmakan Adi bayan Tuhan Nuwaray problema Pagkat santo'y namnamuag tuhabay-bayan Ajuanan tukay katut pantong panang Salamat nanas pulkita Sikat ako may sangkakasatan Kekanas gayam numan Nuway kay sasmakan Adi bayan Tuhan Nuwaray problema Bakit santo'y namnamu At tuhabay-bayan Ajuanan tukay katut pantong panang Salamat nanas pulkita Sikat ako may sangkakasatan Salamat nanas pulkita Sikat ako may sangkakasatan Okay, para kano kini Mr. Kim Lee